Desperado. Napalabas, nalaos ti danag ni Alvin, gapu tadanda ni naulaw ni Ismael. Gapu iti dayta, inawagan na ni Karen, ket imbaga na tinapasamak iti gayem na. Naglabas pa iti aldaw, nagpakpakasimot ni Karen kani Andrea, tapno di na kuman ituloy ti agabrod. Ngem kunan ni Andrea ang nakapanggedengan daytoy, iso nagsakit tinakam ni Karen. Iti day tamot lamalem, inawagan met ni Josie ni Andrea, iso nalawas man ang tipungtot, tinaud-udi. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Sige, aglaw ka. Nga maawanin maramidang, Andrea. Bye. Hello? Hoy! Kasarsarita ka ba ilaan? Ti ayop ang babae. Inadap ng ti cellphone na. Numaamuak lang ti kinasya sino na. Jak bomdang ang pumatay. Ayop ang babae! Agkupit ti barokong ko. Jak makangas. May samat na jawaran. Gulib nga asawa. Manglilipat! Talagang ang kupit ni barokong ko. Diyak makangas. Andrea! Andrea! Ayaw papasmasamakan ka. Ha! Napukaw na tipuot na. Melchor! Karen! Umay kayo ditoy! Tiniwandak! Mama! Napukaw na tipuot na. Anya ti aramidan tayo. Ipantalim na tagos iji ospital. Kasakon ti makamot ditoy. Ala, bagkatan nyo. Tainak mga yabi tilugan. Uwan, Lydia. Mama! Napandan. Una yan. Imbes na nagpasyal ti anak ko. Tas di pa'y laing na tinapasanan. Ngamar. Anyat napasamak kini Andrea. Amokon. Amangan mat no epekto ti panaginom na dayjay. No apa nga min na naginom man na. Anya nga ita. Sapay ko mangarot. Awan ti dagas na napasama ken kuana. Ano? Adi mo tayo ang tiguroto ngay pagpagada? Ijay nga to, sir! Mapana ko ni guardhouse. At purayek no umawag ni Mario dyan. Kumusta ni Andrea? Niwanan ti sumungan. I-off ko at dagos ti may sa SIM card ko. Aday na ni Warren. Oh, Warren! Kumusta? Nasa pakamot ngayon, May? Itaman pa'y? Umay kong amin alahan ginaor ng bunga income na ito ang negosyo. Dahil talagang di rason, nakapagin May ka dito. Kan, di kasi kabatan dyan sweldo miti may sabon na. Kaslada na pati ka pang usaram iti kwarta. Adda, sungay kalanan, tagawin na pijay ayan de Andrea ita. O, sige. Mabait lang. Dahil tamat ti pagyamanak ka ni Josie. Di na magbaybayaan da ito yung negosyo. At daw mawawag. Ni Karen. Hello, Karen. Papa! Umay kayo pumandi di ospital. Darasin niyo. Anya? Hospital ko na. Abay! Intaray mi ni Mama ditoy. Tanay stroke. Anya? Umay kayo pumadagos. Sige, umaya kita matlaing. Bye! Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Warren?
Muto yun jay daw dawat. Tada pa panak. Darasam. Apay akas lamadan danagan ka. Saan nga isuti pagsaritaan ta? Muto yan. Atoy. Agyaman ak Josie. O sige, mapanakon. Mabit lang, Warren. Di na kon inkan-kan mo. Apay ang nagdardara, sabi mo ano. Kan kas lamadan danagan. Apay nga ta. Anya tinapasamak ka ni Andrea. Karen. Marilydia. Kuawa rin. Agin inom, idi aday mawag kan kuana. Idi kuana. Kalat-latan anatumba. Anya. No, apay ngamin ang naginom manan. Apa yung hospital gahan ni Gani Bolio sa Rialo? Unay matan ni Andrea. Nagkakahit yung misis na. Ne. Simurot kamat gayam. Ismail Barok. Uwan, tata. Mare. Urain kay paimangan. Siya akong timaka mo dito eh. At ito saran niyo akwarta. Uray sa anen, Warren. Ingkay kit din. Siya akong timaka mo dito eh. Inkayon, Nana Lydia. Ismael. No siya. Awan ganas ko amangan. Dito yak laangan. Sige nga, Rod. Agsubli kami to, intong madamdama. Sapay la kuma. Tawan tidak kasama pasama ka ni Andrea, Ismael. Sapay ko manana. No, apay ngamin ang naginumanan. Agin inom gayam ni Nana Andrea. Italaang akasta, Ismael. Sipod idi adda umawawag kan ko na a babae. Abang ibagbaga nga isuti ay ayatan ni Warren. Ha? Iso siguro dahil jati ang baga ni Karen. Akatimtimak ni nanang ko. Kas makita mo't Ismael. Imbay mo't adagos ni Warren. Kaya't na asawan. Ay ayatin nati asawa na. Tano dinan ay ayatin ni Andrea. Hindi na kuman imay kinita. Nana Lydia? Iso nga amok. At dala ang mangdadadahal iti relasyon da. Ala, saanan nga iso ti pagsaritaan tayo, Nana? Agsubli tayo na di ospital. Intay kitaan. No nakaputan ni Nana Andrea. Warren, kumusta ni Mari Andrea? Epekto ka no ti stroke ti kasya na pasamak kan ko na. Isong awan pa'y puot na aging gaita. Ano niya? Imbaglakit din. Tamail di stroke lang. Uwan gaya mare. Ismail, agkuyog kayo na mapanijay ayan ni Alvin. Siya akong timakamo dito eh. Kaduan ka laangan dito, Warren. Uray da Ismail kan Karen laangan ti agawin. Manusam, mare. Wen, sana parikot da ita. Agyaman ak na rod. Karen anak, agawid ka ni di apartment ko. Kadua kamin kanina nam Alidya amang bantay ka ni mamam. Ismail Barok, agawid kamutan, katne, Rabin, at ang sapay duty minton bigat. Sana parikot dahi ta. Tatawarin. Ala, agawid kayo nga rodan. At ito'y pagtaksiyo, Karen. Wen, Papa. Agdiritso ka ni di apartment ko. Kat si kamat Ismail. Agdiritso kamat ni ijay ayan ni Alvin. Oh, Ismael. Apay nga itakal la sumangpet. Rabi na. Nagawid ak. Ngam napanak iti ospital. Gapo iti napasamak ka ni Nana Andrea. Apay. Anya tinapasamak kan ko na. Na ospital. Na-stroke ka no. Bambantayan da tatawarin. Kani Nana Lydia. Anya? Addan ni nanang iji ospital? Uwan Alvin.
Mapanak ko maiji ospital ngem. Rabi imatan. Inak ko makitaan mat ni Nana Andrea. Mapan kan tulangan into nagsapa. O sige. Agi na nakangarodan. Taggidan tanto ang mapan ni ospital inton bigat. Kumusta tirik nam, Andrea? Bakit? Pumanaw ka. Da kayo iti babaim ti makakapa. No apaya na pasama kanyak ti kastoy. Unay kamatan. Kariring mo lang. Kastada Agustito no ti saom. Gapot na kagurkura ka, Warren. Anay ka. Ala. Guston. Di kan tumakder. Tapno saan nga adda nga sakit ti bakrang mo. Sige. Siya kung ti pumanaw. Rumbang lang. Nagsakit ti kasta pa nagsasaw Andrea. Ngam sige. No talagang awan pa nagtalik mo kanyak. Ano sakon? Awan pa balin. Sige. Tay nakibaga ka ni Mari Lydia nga umay dito. Manglilipot ka nga asawa, Warren. Manglilipot! Anay ka. Nagsakit ti bakrang ko. Anay. Manipo dita. Italagkon kan ka ni Mamam Karen. Katwada ka sa pulan niyo kwarta. Umay ka lang kanya. Ni. Apay kasta tilangayo, papa. Awan kay tay. Kat pinagsasawan nakmanan ni Mamam. Imbaga na ti babae ka nung umawawag ka ni Mamam ti makagapo. No apaya kas jay tinapasamak kan ko na. Iso pinapanaw nak. Unay matan ni mama. Ala, di ka nagsangit. Talaga siguro akas ti pagbanagan ti pamilya tayo. Basta jay kunak. No ada ka sa pulan nyo. Awagan naklahay. Naiturugan ni mamam, balasang ko. Nana Lydia, apay akas to'y tibiyag. Talaga ka di, amarakrakan ti estado da mamakan, papa. Karen. Maasyanak nat kan ni papa. Makita katararamidan na ti amin. Tapno may panaknak na lang nga awan madi nga aramid na. Ngamno apay nga awan pa nagtalat ni mama. Ala, di ka kumamapukawan itinamnama balasan ko. Ikararag mo, asapay la kuma. Taagkin na awatan tumutlaang dagiti dadakkel mo. Kasla mapukpukawan akmatan itinamnama. Saan balasang ko? Kumamang kalata iti apo. Ada kami mat makatulong kada kayo. Uray awan kwarta ama itulong mi. Tulungan da kayo. Iti sabali abanag. Iso adi ka kumamaawanan itinamnama. Agyaman na kiti dahi tanay bagayo, Nana Lydia. Ngam ti pagdanagak. Amangan no maapektaran ti salunat ni papa. Gapo iti parikot mi. Ulitak balasang ko. Agkararag ka kan ni Apo Diyos. Tanabilag ti kararag. Sige, Nana. Aramidak na ita. Katagyaman ak iti pamagbagayo. Napanan ni Karen. Umadani pa'y matngarot ti graduation da. Hanggang kastoy tinapasamak ka ni Andrea. Ay, unay matan. Ha, ti cellphone ni Andrea. Kita akman. Ang mga ni Warren. Ha,
Balang kantis a babae ti naka-phone book. Asong batak man. Hello? Anya ti ibagam? Asino ka, asimbungbat? Awanan ka itibain. Amok asika ti magdaddadaol iti relasyon da Andrea ken Warren. Naglastog ka matan nga agsasaw. Apay, asino ka? Saanan arumbeng amamwam. Awanan ka itibain a babae. Apay adaddadaolem ti pamilyada, ha? Ha? Da. Inidep na ti cellphone na. Oh, talaga adi nasardengan dawarin kan Andrea. Oh, una yun dayjay a babae. Oh, adto'y ti agas mo, mare. Agtumarkan. Agyaman ak, mare. Uwan kayam. Ni Karen. Sa di na tinapanan na. Ada na patengga si kaswen na para iti graduation da. Kasta. Kat ni Warren. Sa di na tinapanan na. Ay, jakam mo, mare. Talaga nga ayop day dya lalaki. Kundi umay dito tapno ilibak na nga da babae na. Mare. Iso na po kawan anamin pinsan ti panagtalag ko kan kuana, mare. Huston. Saan ga iso ti panunutem? Tapno saan ato magsan ti marikriknam? Asino mat nga minti saan ang makapungtot. Manglilipot day dya lalaki. Wingayam, mare. Aday mawag itay. Sinong batak? Dayjay samat siya umawawag kan ka. Iba lang kantis a babae inaka-phone book. Iti cellphone ko. Wen, mare? Wan. Iso da itchay ti babae ni Warren. Makapungtutak mat itay. Idinamuan na asan asika ti simmong bat. Inidap na adagos ti cellphone na. Anya. Anggam, saan aday dya pala ti panunutem? Tapno saan ako marutir krek naem? Iti da itanamwak. Kan iti kastian apa sama kanyak. Jak pa ituloy taga-prod, mare. Agpaiso? Wan, mare. Ikarigatak nga amuan no asino da itchay a babae. Kat numaamwak. Idarum ko ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Desperado! Desperado! Napalabas, gapo itinalaos apungtot ni Andrea. Naawanan iti puot daytoy, isungayin taray da Lydia iti ospital. Inawagan ni Karen ti amana, ket imbaga na tinapasamak, iso adagos met anapan ni Warren iti ospital. Idi nakaput ni Andrea, nakita na nga ni Warren, ket pinapanaw na daytoy. Nagsakit tinakam ni Warren, nagsangsangit met ni Karen. Iti panagsarsarita da Andrea ken Lydia. Imbaga ni Andrea adi na pa ituloy ti agabroad. Tamuan da ito'y no asino ti babae ni Warren. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Desperado! Iti day tanamwak. Kan gapo iti kastoy anapasama kanyak. Jak pa ituloy ti agaprod, mare. Agpaiso? Wan. Tay karigatak atakwaten no asino day ti babae ni Warren. Kat numaamwak. Idarum ko ita. Manipod ita. Ikarikatak ba't ngamuan. Mga sino ti babae mang dadali ti pamilya. Kat lumamla.
imaramid ko. Andrea. Nasakit ginakam ko. Melchor. Nadadahal ti pamilya kami. Kapoy ti dayjay a babae. Warren. Napukawan ti panagayat kan panagtalagkanyat ti mismo nga asawa. So, sige. Ina ko na ginana. Pamasapak at pasyudad ng tumbigan. Sabtam da Lydia kan Andrea. Itong sumangtod da. Warren. Sige, palawan ka pa eh. Makapungtutan ni Warren. Pero, amati ako matan. Ngawan babae na. Gapoy tigas diyang ang pagana. Talaga makapungtutan ni Warren. Kumusta kan, Andrea? Nabayag ka mo ti ospital, ha? Wan nga rod. Ngam babaan iti kaasi ti Apo. Mayat matantirik na. Nasayat nga rod no kasta. Talaga nga agpaimbakak. Tasapulak no asino ti babae ni Warren. Diyak pa ituloy tagabrod. Kunakon kat. Di mo madlag mapanawan ni Warren. Huston, Melchor. Papayakas ta ka. Kas ka lamang sutsutel. Di ka kumamit agpungtot, Andrea. Mas daawak namin kan ka. Kasta ka kanayon. Kahit kalaing nga hindi nga yan. Gaputa madlaw ko kat kasla madin ti arami ti asawa. Kunam lang dayta. Ngam amok. Ni Warren ti kanunungam. Saan, Andrea? Imbaga na gamin kanya kasapulan na kanumat ti babae nga umawawag kan ka. Kat no bilang ta masapulan na. Ang mga no, sana makapagtapar. Kat no anya pa iti aramidan na kan ko na. Anya. Wan, kasta ti imbaga ni Warren. Nagawit ka mat, Warren. Di ka madanagan. Ituloy kong tumatlang ti agabrod. Ngam na ita. Saan ba'y? Gapota kayat ko asapulan ti babae. Sige. Ibaga mami na kaya't mo nga ibaga kanya. Basta ti may ibaga. Awan aramid ko amadi, Andrea. Ngata. Iso nga'y mayak. Kamay kay kaniti baro sa cellphone. Di may record mo, di umawag. Panawagan na kaday di babae. I-record mo. Anya. Oh, atoy. Alam. Idisom dita. Huwag kayam. Duwalangan nga daw. Graduation ng tiyanak ta. Katyan tangay ko na madi mo ituloy taga-prod. Mabalin ka di nga escort tam ni Karen. Saanan, Papa? Mama, Ha? saan ako na makimarcha? Tapay mat. Ala agtulatan ti diploma. Tinapatag. Ag kinaawatan kayon. Papa, Mama, Karen. Mama. Panagkunakat awan mading aramid ni Papa. Iso ano talagang ipatpatagdak nga anak. Ag kinaawatan kayo kuman. Dita kayo. Mama, mabit lang. Mama! Baya mo anak. Oo na yan, tikas to'y Papa. Ala, Kuston. No talaga sana kaya't ni mamam ti mang-escort kan ka. Uray siya kon Karen. Saanan, Papa? Nakunakmatan. Jakon makimarcha. Tinapatag. Aggraduarak. Karen. Kitawaktan ka, Papa. Uray no kasjay ni Mama. Ano sang kumalatan?
Kumusta ni mamam? Mayat ka din tirik nana? When Ismael, Oh. Apay akas lang naliday ka. kasano? Saan lataan ang kinaawatan da mama kong papa? Talaga apat yan ni mama. Nga at da babae ni papa. Anya? Ti pagyamana. Saan pa lang nga intuloy ni mama di agabroad? Sa pulan na kanupay ti babae ni papa. Tapanot na kan nanupod no. Unay mo tanti kasta mapaspasamak iti pamilyayo. Wen nga rod. Iso ang nagdagsan ti barukong ko ita. Ibagbaga ni papa nga ison ti mang escort kanya. Oray jakon makimarcha. Una niya. Duwalangan nga daw. Graduation tayon. Sika. Makimarcha ka? Saanan? Pinapatag. Makagraduar da tao. Oray jak. Kastamat timbaga ka ni papa. Aday bagakan ka Karen. Amo ka maraksakan ka. Anya dayta? Naala ka security officer. Iti security department ti universidad ang nagadalan tayo. Anya? Uwan Karen. Ket bangrugi akto kanong nagtrabaho. Intun sumaruno alawas. Agpaiso. Uwan. Ket ikarigatak ton ti agurnong. Para iti masakbayan ta. Ismael. Sapay ko ma. Tadi kan to agbalbaliw. Iti laksid man dagiti panlugo. Puno parikot adumtang iti daytoy abiyag. Wen Ismael. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Kat no makapag kinaawatan ton da papakan mama. Kasaritak to idan. Tapno agkalay sa atamat. Anya ti makunam medyo. Adda nga ta posibilidad nga kinaawatan tumatlaan ka Andrea kanwari. At iwag bagang nga Andrea kanwaran. Dagiti agasawa. Daka mo. Noon niya di pagbanagan day taapay ko. Yaputan ni Andrea. Di naawatan iti na minsan. Kasano, kat agparparikot namin. Wenang nakaungit kanya. Wen ata agparparikot kat nga rod. So adi mo ngamin lang ngayon. Adda umay dito ayan ta Melchor. Kat na yan anak, hiting ti short pant na. Wenang peso niya. Manong? Mapantin ito damay? Na, baklamat gaya Melchor. Anya day jay, sir. Miss, kunayo kanya! Kwa, pasensya kayo, miss. Anya day jay ay, Kwan? Ayan dyan makasao aparo at nga ibagbagada, Manong. Ada iti ayang tighe. Ijay abanda. Isurum nga minan Melchor. Kan makita mo dito yung tibalay na. Day jay man ni. Kaduin naklangin, Manong. Isurum laeng met. Wen met nga agpaiso, Melchor. Sige. Umay ka laro day. Agyaman hak. Ibatan na. Ibatan na. Ibatan na ko. Di kang pugkaw. Kaya't kang arod niya rako. Ibatan na. Matinagtan. Matinagtan dito swimming pool. Ito ronak. Sanin. Ay na. Matinagtan. Apay mali. Ay, napaspasamak iti swimming. Ay, dagi dyan man dua. Sino da?
Ay, tibak lang ag damdamag. No sa dino ti ayan je parot mo. Kaya't idi mapan isuro ni Melchor. Hinarhakop mo ton jabak na. Aging gaanak din noronda. Kat nagdamot kan iti swimming pool. Ano niya? Ay na, pare Melchor. Nabasbasa ka ah. O nga ron, makapasurong na diabak na. Agasam ta, inarakop na kitin. Apay ngamin nga indoron mo. Anya nga'y, dinapnag kayon. Masuro na. Agasam ta, umarakop kitin. Ang amangan no babae, kayat mo. Ah. Muna ka kitin na yan. Hala, ibati ka pa dito, tagsungatak. Nalpasan ti graduation kay Ismael kan Karen Josie. Hindi da na kimarcha. Tawan mang escort kada kwada. Apay nga min, di mo iniskortan ti anak mo. Ibagbagat na itakan kwa na. Ngam, talaga di na magkayat ti makimarcha. Di naman gayam kaya ti pilit mo. Josie, Wan gayam. Amok nga awan kadwang ita iti apartment mo. Masigurado ita. Iso nga umayak. saan Josie? Jak kayat nga dadama dadal ti relasyon mi ti asawa. Uray kas dyan na sakit tinakam na kanyak. Agalano sak. Talaga gayam nga awanin panagayat mo kanyak. Nadadaol ti pamilya. Gapoy ti panagayat ko kanka. Ngam talaga gayam at tinak maayat. Maawat anak kumaman, Josie. Iso ti may baga. Ormusam lang ang tisaan yung nagkinawatan ng asawa mo. Ipudnutan nga da ka dito. Jak kayat. Kandi mo ko maipili. Josie, Sana balit agor orno nga para iti panagabrod ko. Tapno makapanaw ako dito. Taurayan niya ti ar-aramitak. Di nakmatlagayang maayat ti lalaki. Nga ay ayatan kan ipat patag ko. Apa ang nagawid ka, Ismael? Dumawat ako may ti kwartayo, tatang. Agpa-check up ako ma. Sakbay amang rugi ak agtrabaho. Tapay. Hindi na minsan ngal daw. Ganda ni Hakmanin na ulaw. Anya? Iswa, dumawat ako may ti pagpa-check up ko. Tamang rugi ako nagtrabaho. Sana bale, sukatak tumot lang. Mano ti dawatan? Oray, 2,000 ko matatang. Sige. Awan pare ko titi dayta. Agyaman tatang. Inton bigat mo't lang. Mapanak agpa-check up. Kunakon kat Ismael. Gapoy tinalaw sa panagpampanunot mo. Iso akas ta ti marikriknam. Awan gayam sakit mo. Uling rod. Di kagdanag. Limagan mo tan tiriknat. Talalpasan ti may sa parikot. Ti panagadal ta. Agawid ta pa'y nga rod ijay lugar tayo ita? Sige. Takadwag pa ni tatang. Ken ibagak ti resulta ti check up ko ita. Ala nga rod, agguyog tan nga agawid. Awan gayam sakit mo, Ismael. Sayang lang ti kwarta. Sana bali tatang. Sukatak tumot lang tinintadyo a kwarta. Inton makatrabaho ak. Mas dawak nga min na. Nakasalsalon at kang. Ngam no apay mapaspasamak kan katigas jay. Gapo siguro iti panang pampanunot ko kaninanang. Apay pa lang kami na pampanunutan day dyan ngayon. Lipata mo. Talaga adyak maoray. Nga ayaten nakmat ni Wari. No kasta nga rod. Dadaulik lang ang tirelasyon ta. Tapno maipada iti nagpanagan ti pamilya mo. Awagak manan ni Andrea. Hoy! Di nakman sagid-sagid na kasta. Bastos ka! Saan ba ba di talaramida ka?
Ano tinagan mo, Aring? Tay, ma! Ibatan na! Bastos ka ngamin! Kastagaya, ma'am! Bastos ka nga talaga! Naglasog ka, nagkabil ka pa yan, ha? Paiman! Tulungan ka! Kabilan yung mga dyan tao! Bastos! Sumagod ka! Huwag ni Warren! Ibalak di mo sa pasamak dito eh! Agawin ako maita. Ngam di nakmatlasangon ni Andrea. Isungay di apartment ko lang yung tipagawitak. Ngam minakpay kitaan tinugosyok. Nakasarita ni Josie. Ito talaga plano na ti agaprod. Nagsapul ako ni ti kasukat na. Adaw mo awag. Kita akman. Ha? Di numero na ito yung umawawag kani Andrea. I-record ko ti pagsaritaan mi. Parang maamuak ko na sino na itanang dadaan iti pamilya mi. Mamuan nga tan ni Warren no asino ti umawawag ka ni Andrea. Gagayem, di uliwan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan, iti magdireksyon ken musika, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay,